common mistakes in English day 24 ናይሎም መዓልቲ ትምህርትና ኸዓ ገለ ፍሉጣት ዝኾኑ ጌጋታት ኣብ እንግሊሽና ክንርኢ so hello everyone ቅድሙ ግን ሰላምታ welcome to day 24 ናብ ናይ 24 መዓልቲ ናይ እንግሊሽ ቪድዮ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም today we'll be talking at some Today we'll be talking about some common mistakes. About some common mistakes in English. Ab English gabbaru gala ጌጋታት ኢና ክንርኢ. So these words can be confusing. ዘደናግሩ ክኾኑ ይኽእሉ because they sound similar. ምክንያቱ ድምፆም ተመሳሳሊ but used in different situation. In similar situation I mean. ብተመሳሳሊ ኩነታት እንጥቀመሎም ስለዝኾኑ ከዳናግሩና ኸእሉዮም ግን ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ዝገብሮም ጌጋታት ስለዝኾኑ ብዛዕቦም ልማዓንቲ ክንርኢና in this lesson ኣብዚ ትምህርቲ we'll clear up the difference between have and have-ን has-ን ዘለዎም ፍልይነት ክንርኢና there and there ከዓ ክንርኢና effect and affect can and may accept and accept bought and brought ዘለዎም ፍልይነት بحدا هنرينا let's get started دلوقتي هنكم نجمر so have this has have ويكا has انتهي فلينتهم مسنبل علوني نبالنا نتكملو جنكا have is used with I you we and they have مسمنتاينا نتكملو أنا نسخة نحنا نسخاتكم نمبال تراينا امبر she have أي نبل نسا إلنا have كنبل عين خالن مالتي سلازي مبزحتو جيزي كل جيزي مالتي have نتكملو مزيوم مالتي I you we and they I have a book أنا مزحف علني تقون عبهلا مالتي they have 3 dogs نساتهم 3 أخلابات علوهم مخنياتو زي كابزيوم مالتي سلازي have بحجرو ويكا بحجرو نتكملو بمس I you we and they مزيوم نتكملو مبزحتو جيزي مالتي سلازي they have 3 dogs إلا نساتهم 3 أخلابات علوهم مالتي هاز نتكملو جن مس هي مس نسو ويكا شي نسا ويكا مس نجرات إت نسو مالتي نجرات he has a car نسو مكينة علاتو he has a car نسو مكينة علاتو she has a new phone نسا حداش موبايل علاتا نسا حداش موبايل علاتا سلازي هاز نتكملو خا مس هي شي إيت مزيوم إنا نتكملو تفلين نتريكم وده حجة كلتيوم زلو مبزحتيوم سبات هي إلوم هاف يتكم ويكا آي إلوم هاز يتكمو سلازي تفلين نتزيو مس هاز نتكملو هي شي إيت مس هاف نتكملو I we they and you مالتيو tips have with plural have نتكملو مس منتاي مس درب subject مالتيو هاز نتكملو خا مس سينجولار مس نتصل نابنت نسو نسا نسو ننجرات كايت نسو مالتيو نمبال سينجولار سلازخون نتصل سلازخون هاز نتكم بلورال كهون كولجن نساتهم مبزحتيو جين اي مالت انا مالتي نتصور اسو اكسبشن ويكا فلي نجري بحفشتا خمزولكم هاف نتكملو مس اي وي they and you مالتيو هاز نتكملو خامس دين سلسة درا هي شي إيت مالتي كم تريقوه مالتي سلازي إزي إتفلينتهم بخلتيهم زلو there and there كان تايفلينت علوهم مسنفل there refers to a place there نبوتا ويكا existence حدا نقر هاوي كم زركب نمقلاس نتكملو there نحادا بوتا ويكا هلاوة يملكت نابنت the book is over there إتها مصحف أبتنهلت ويكا أبقول there نمبال مالتي أولا حدا نقر أبي كم زركب نمزرابي there are many people in the room أبتخفلي بزحات سبات ألو سلازي there مالت أبتي مالت ويكا أبقو مالتي سلازي there ريك مالهم there مالت جن possessive ويكا أني وكلنا أتقلسلنا possession belonging to one or to them one النت نمقلاس إنا نتكمل مالتي example their house is big their house is big ناتهم بيتهم عبيئيو ناتهم جزءهم عبيئيو زيار حجب أنت نتكمل لنا انتهلنا
possessive ወይ ከዓ በዋንነት ናቶም ንምባል ማለት እዩ ስለዚህ the kid loves their toys ቶም ቆልዑ መጻወቲኦም ይፈትው ወይ ከዓ ባምቡሎኦም ይፈትው ስለዚህ ናቶም ንምግላጽ ባምቡሎኦም ንምባል their ማለት ሓደ ነገር ውክልና ንምግላጽ እንጥቀመሉ their እንተልና ግን ኣብኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ማለት እዩ ሪኩም ወደ ፍሉይነት ስለዚህ if you are talking about place ብዛዕባ ቦታ ትዛረቡ እንታሊኹም there ትጥቀሙ ኣብኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ንምባል ማለት እዩ ንሓደ ነገር belongs to someone ወይ ከዓ ንሓደ ነገር ውክልና ክትጥቀሙ ተደሊኹም ከዓ there ትብሉ ማለት ናታቶም ማለት እዩ effect and affect ጃ effect ማለት ውጽኢት ማለት እዩ ውጽኢት ናይ ሓደ ነገር it's usually a noun and means a result or outcome ውጽኢት ማለት ስም እዩ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ነገር ውጽኢት ወይ ከዓ እንታይ ክብለኩም ይኽእል effect ማለት ዝኾነ ሳዕቤን ማለት እዩ effect ማለት ውጽኢት ማለት እዩ በሓፈሻ the new law had a positive effect on the economy እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ቁጠባ ኣወንታዊ ጽልዋ ኣለዎ ስለዚ effect ምን ክኾን ይኽእል እንታይ ክኾን ይኽእል ጽልዋውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ the medicine had no side effect እቲ መድሃኒት ወላ ሓደ ጉድኣት የብሉን ወይ ከዓ ጎዳኢ ሳዕቤን የብሉን ማለት effect ማለት እዩ ሪኩም ሕጂ effect ማለት ውጽኢት ማለት እዩ ወይ ከዓ ሳዕቤን ማለት እዩ affect ኾን ከሎ ግን ክንሪኤና is usually a verb እዚ ከዓ ግስ እዩ means to influence someone ሓደ ነገር ንምብካል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ንምጽላው ማለት እዩ the weather affect my mood እቲ ሁነታት ኣየር ንጠባይ ይጸልዎ እዩ ይብላሉ lack of sleep affect your health ድቃስ ምስኣን ንጥዕናኻ ይጸልዎ እዩ affect ምጽላው እዩ effect ከዓ ውጽኢት ማለት እዩ affect ኾን ከሎ ግን ጽልዋ ማለት እዩ ስለዚህ ፍሉይነት ተረዲእኩም ከሆን ተስፋ ይገብር tips think of a for affect ስለዚህ ንምዝካር ተደሊኹም ከዓ a ክትሪኡ ከለኹም affect ብa ትጅምር ክትሪእዋ ከለኹም እንታይ ክትዝክሩ ይግበአኩም action ማለት እዩ ሓደ ነገር ተግባር ወይ ከዓ verb ግስ ከም ዝኾነ e effect ክትኮን ከለኻ the end result ወይ ከዓ ውጽኢት consequence ሳዕቤን ክኾን ከለኻ effect ይኾን ማለት affect ግን ሓደ ነገር በቃ cause ዝኾነ ወይ ከዓ ጠንቅ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ action ማለት እዩ ግስ እዩ ኣብዚ ግን effect ክኾን ከሎ ግን end result ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ማለት እዩ ሳዕቤን ማለት እዩ can and may ከንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዎ ምስ ንብል can and may እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዎ ምስ ንብል can and may እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዎ can ንጥቀመሉ ንምንታይ እንተልና is used to talk about ability can ንጥቀመሉ ብዛዕባ ክእለት ንምዝራብ እዩ can ንጥቀመሉ ብዛዕባ ክእለት ንምዝራብ እዩ I can swim እንተልና ኣነ ክሕምብስ ይኽእል እየ I can swim ኣነ ክሕምብስ ይኽእል እየ she can speak English ንሳ እንግሊዘኛ ትኽእል እያ she can speak English ንሳ እንግሊዘኛ ምዝራብ ትኽእል እያ ስለዚ can ንምኽኣል ወይ ከዓ ክእለት ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ may ክኾን ከሎ ግን for permission ንፍቓድ ንምሕታት ወይ ከዓ ሓደ ነገር possibility ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ርግጸኛታት ዘይኮናሉ ነገር ወይ ከዓ ፍቓድ ንምሕታት ንጥቀመሉ ማለት እዩ ንኣብነት may I borrow your pen ቢሮኻ ዶ ክልቃሕ ወይ ከዓ ቢሮኻ ዶ ከተለቃሕኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚ may ንምንታይ ንጥቀመሉ ኣለና asking for permission ፍቓድ ንምሕታት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍቓድ ንምሕታት ማለት እዩ ፍቓድ ንምሕታት it may rain later it may rain later دحر كزنبي خلي بناتنا داممزا it may rain later ስለዚህ possibility ተኽእሎታት دحر كزنبي خلي ስለዚህ may كأني ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ፍቓድ ንምሕታት ክልተ ነገራት ማለት asking for permission ፍቓድ ንምሕታት ወይ ከዓ possibility ተኽእሎታት ናይ ሓደ ነገር ንኸጋጥም ተኽእሎታቱ ንምግላጽ may ንጥቀም ማለት እዩ tips use can ንጥቀመሉ ንምንታይ ability ተኽእሎታት ንምዝራብ may ንምንታይ for permission ንምፍቓድ ንምሕታት ወይ ከዓ possibility ሓደ ነገር ከጋጥም ዲጋጥምን ሎማዓንቲ ዝናብ ክዘንብ ይኸውን እዩ ርግጸኛታት ይኮናሉ ነገር ማለት እዩ accept and accept ኻ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጋገዩ accept ማለት መቕባል ማለት እዩ verb እዩ that means to receive
مقبل ويكا agree to something نحد نجر مس حد نجر مسمع ويكا مقبل مالتي نابنت I accept your apology يقريتها تقبله له ويكا يقريتها قبله بلاله they accepted the job offer نسومنت سرح تقبلوا مو يبلاله accept مالت مقبل مالتي accept خون كله جن كالو ترجم يزله it's preposition مستوعد دي accept or conjunction خون حد كذا مستعمل that means excluding something قال نجر موجد مالتي accept مالك بزي كازين مبان مالتي نابنت I like all fruits كل عينت فراتات يفتي except banana كبانانا وصعي سلازي نوع انتاي قبرو له يقللو له accept خون تخوينو مقبال لنا accept تخوينو جن حد نجر مقلال ويكا زي مقبال مالتي بزيكا بانانا كل فراتات يفتي يبلال له سلازي بزيكا نمبال accept تدكيما everyone is coming to the party كل سب نابت قبجا يمتسألو except جون بزيكا جون مالتي سلازي جون اي متسنزلو تقللو له مالتي سلازي accept مالت حد نجر كاب حد نجر قلل كله ويكا خوجد كله مالتي accept خون كله جن مقبال مالتي سلازي accept when you are receiving something accept تنطقن كلنا حد نجر نقبل مسنهلو مالتي حد نجر نقبل مسنهلو accept نتكم accept خون كله جن كاب حد نجر وجي ويكا حد نجر نقللو انتهالينا accept نتكم مالتي خمس تريو له ما بزي اوكي bought this brought boughten بروتن انتاي فلينت على مسنبل نرأيه بوت مالت ناي باي حلفيو ناي باي حلف مالتي انجليش اب انجليش بلع انتلنا يبلع بلع شعو هنداي نبل كبلع نبل مشو ناي حلف ناي حلو ناي مزعي زخا ناي حلف بوت ناي باي ناي عدق حلفيو بوت مالت سلازي حدا نجر مجزاء مالتي يعدق مشو جزئة مالتي بوتكا عديقة مالتي نابنت I bought a new phone yesterday تمالي حداش تلفون عديقة تمالي حداش تلفون عديقة she bought some groceries نسا قلا أسبيزا عديقة يبلا له سلازي بوت مالت معداق مالتي عديقة نمبال ويكا عديقو نمبال بوت نتكم brought مالت جن ناي bring حلوفي زخا past tense of bring مالت يمتسق مالتي which means to carry something to a place ناب حدا بوتان نبتصح مالتي bring نابنت he brought a gift to the party نابت بارتي هياب أمتيو نابت بارتي هياب أمتيو سلز brought مالتي مالتي ممتسق مالتي they brought their dog to the park نساتهم نخلبهم نابت من نافش أمتيو سلز brought نابزنتي مالتي ممتسق مالتي okay bought نتكملو when you are talking about something buying نجز انتالينا حدا نجر بوت نتكم ويكا زجزنا نجر نمجلاتس بروت ندهينو ها زخون نجر كنمت خلنا مالت you are talking about carrying or bringing something قال نجر نمت انتالينا بروت نتكم مالت so let's practice with a few sentences قال ملاحظات ندارنا نلمامد I will say the sentence and you think about which word is correct أنا قبل أي مجمرة سخنك أنتي أتقنعتي كنت نجروني يوم تطابيلكم تا فيديو كتقمتوا يوهم شعور ما حنسب كنا نصرحنا مالتي نابنت I bought or brought a cake for the party انتلا أنتي أتعينتي I brought أمتين مبال مالتي I brought a cake to the party نابتك بجا انت أمتي a cake حيزة متي مالتي she has or have two cats داينبل she انتلنا كل جزي هاي هازينات دكام مالتي سلازي she has two cats مالتي I, she, I, you, we, they كاني have يتكم مالتي سلازي هازي أتعمل سمالتي it had a big dash on the team's performance سلازي تسلواني روون ببال effect نبل مالتي effect the answer is effect مالتي can I dash your offer accept مقبال مالتي accept مقبال so great job keep practicing and these common mistakes will soon be easy for you to avoid سلازي من لما لا يترسعوا أبز حتى رجزي ها قلل كوينو خرائك مي مالتي مثل لما مدو so that's all for today نايلو مع تمرتنا زي مسلت we covered نايزو انفليلا have this have بزعبو مرينا know the difference between their effect affect may and can
distinguish between accept and accept, bought and brought ሪና ኣብዚኦም ዝተቐስኩም ዘሎ ፍሉይነት ሪና ማለት እዩ if you found this lesson helpful እዚ ትምህርቲ ከዓ ሓጋዚ ኮይኑ ተሪእኩሞ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ share ምግባር እውን ምስ ካልኦት ሰባት keep practice ምልማድ ኣይትረስዑ and you will see some results ገለ ለውጢ ክትሪኢኹም you see you in the next challenge ኣብ ዝቕፅል ብድሆ ይራኸበና ሰላም